Nagpakol sa sanggatos-mil na examination applications na i-record kan Professional Regulations Commission o PRC Bicol puon kan taong 2022. Sundo kan Oktubre ngunya na taon, nakapagproseso man ang PRC Bicol ninlabi sa 28,000 na registrations para sa initial licensure as in professional examinations. Pinakadakol na aplikasyon an sa professional teachers, parehong elementarya as in sekundarya. Sinundan kan aplikasyon sa professional criminologists, NARS, civil engineers, master plumbers as in agriculturists. Sigun kay PRC Bicol Regional Director Charolo, ang trayumpong ini, parte kan promisa kan komisyon na pagsirbihan ng mga aspiring professional sa rehiyon nin Bicol. Fortunately, wala namang mga major problems. Pero kasi every time na may mobile, syempre merong risk na associated with it. Lalo na kasi we have to travel with mga staff, we have to traverse turbulent seas and waters, papuntang Catanduanes and Masbate, and to travel din sa mga far-flung areas. Pero so far, wala naman dahil because naka-coordinate naman kami sa aming mga host LGUs, no? And ang primary problem talaga namin na na-encounter is because PRC is fully online, so we are dependent on connectivity, internet connectivity. Katakod kaini, plano man kan PRC Bicol na pahiwasonan sa indang mobile services. Nakikipagkolaborar naman daan komisyon sa mga lokal na gobyerno or LGUs, mga state universities as in colleges or SUCS, as in government hiring agencies para sa mas marhay na pagmanihar kan antisipado ng increase na client volume. Dugang panilo, mapartisipar man ang komisyon sa International Mobile Service as in Special Professional Licensure Examinations. Siyempre, ang gusto natin ay pumasa, hindi lang yung mga nag-top, kundi marami ang pumasa. And then yung mga pumasang ito ay mag-join sa society as employed individuals. So yun naman ang ating pangarap. Kaya nga po, sinusuportahan namin ang Bagong Pilipinas because this is one of the avenue in which we can make the lives of our countrymen better. Mientras tanto, ipapautob naman kan PRC Bicol ang computer-based licensure examination. Nasusugman sa Bagong Pilipinas Brand of Excellence ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.